Muthia uria wari muruiriri wa wiyathi wa bururi Field Marshal MUTHONI wa Kirima ni ahurukirio gwake mucii mwena wa Teto kaunti-ini ya Nyeri. Igongona-ini riria rionekanire kuihurwo ni uteti wa mithemba itiganite na ndeto igie kana kuri na ngayukano gatagati ga atongoria a Kirima aria mari thirikari-ini ni uheirwo ritu munene. Munini wa President Rigathi GACHAGUA akiuga ati Kirima ni gicokaniriire. Nobody can divide this community. If we feel our interests are threatened, tunashikananga kama simiti. Ugu ni ndamuhoya atongoria itu kindly. Leke itwari na mwari omwe, leke tunyitirire president, tunyitirire his excellency Rigathi. Rigathi aritie miario ino riri gukoretwo gukionekana ta kuri na ngurani gatagati gake na Minista wa WONJORIA KURIA kurumirira njikanirio ya miario gatagati ga atongoria ya eri igi thogora wa maguta guku bururi-ini kiumia-ini giki na hari kiria kionekanire ari igeria ria gucora mbica ya urumwe wa aya eri. KURIA ni ekinyirie mathiko-ini maya guku nake Rigathi akimutetera na kuuga ndarafutwo wira. Ya muhimu ni taifa na ya muhimu ni kujitolea kwa sababu ya jamii yetu na kwa sababu ya taifa letu. Huyu Moses Kuria is our son. Nimeona watu wengine wakisema ati afutwe kazi aende wapi? Ndomereri cia kuonania atongoria a Kirima ni mabetie gwithagathaga ni undu wa githurano kinene kia mwaka wa 2027 onacio ni ciiyumiririe na njira njeke miario-ini ya atongoria aya makiuga urumwe wa Kirima niguo ugatuma magie na uhotani. Tutikaganie kura citu ringi tondu urumwe witu niguo hinya witu na tungiaga kunyitana tugatharurio ta mai matheru. Igongona riri ni rikunikirwo na njira nene ni uteti wa ndugamano gatagati ga thirikari na mung'ethaniro. Atongoria miahu yeri aria magwikinyitie makionekana guikaniria njorotano igie maundu matiganite. Umwe wa mwari ni miario ya uiguano iria irathie na mbere. Angikorwo ni twahotanire mari na thirikari na deep state ri riu ni makuhota koguo kiria ingienda kumera moke thirikari-ini nigetha tuhote gutwarithia bururi witu na mbere. When you are telling us ati mtu anatutetea sisi, we do not understand. Mtu anajitetea yeye mwenyewe. Na bypass ni wega wayo nirakipa bisi adwasho. Mheshimiwa Governor Bandirisha, we are not in bombers to be managed. You can't manage Kalonzo. Something will come out of it. So let us choose the path of dialogue. Let us give dialogue a chance. Dereti egie garama ya muturire ni umwe wa maria mari thiini wa miario ya uiguano na ona mathiko-ini maya undu uyu ni wiyumiririe. Atongoria mung'ethaniro matongoretio ni Kalonzo Musyoka magiukirira thirikari ni undu wa thogora wa maguta kwambatira. No Rigathi ni ateteire thirikari akiuga thoko ya maguta mabururi-ini ma kiarafu nio ihatiriirie thirikari. Mimi hata kama nitaachwa peke yake Kenya, Wakikuyu waseme vile wanasema, gharama ya maisha Mkikuyu anaumia kama yule mwingine. Sababu hii VAT mliongeza kutoka 8% hadi 16%. Imefanya bei ya mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Bei ya mafuta imeongezeka pale kwa Waarabu. Hii vita ya Ukraine na Russia imeleta matatizo. Ndomereri cia kugeria kuha amwe ya atongoria mung'ethaniro manyitanira na thirikari ni cirekereirio na ningi ni kuma na ritana ria kuiguithania Rigathi no ria wari mutongoria wa gikundi kia Mungiki Maina Njega no munini wa president onekana guteanirio undu ucio. Ani ndi na thina Mheshimiwa Rigathi GACHAGUA ona akorwo ni mucere urarugwo ku thagana ni njitwo. But we cannot have any discussion with an outlawed criminal gang. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa GUTIRI.